Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Ay, kung saan mo? Bismillah. Bismillah. Babatikan mo si. It's like bless the food. Oh, It's a blessing. Bisa si ka no place in ang mila askos. Ja, weet je wat dat is? Wow. Ja, weet je, er is gas en soep. Nice. Ja, kijk, ons is bij episode 37, 37, episode 37. Wow. Ons is bezig om staan als ik die spoed aan te huts. In die podcast. Ik heb guys, nee? Ja, ik ga nog vooruit zijn, hè? Politiek. Dan kom je politiek topics. Brad Jules. Nee, hij is volgens zoals dan Brad Jules al politiek. Nelson Rollis Slas, zoals je niet zeggen. Maar dit Julius, ne? Come on, let's go. Is. Ja, nee, zo. Politiek afdeling, hè? Van het daaraf, nee? En ik op Brad Jules. In een politieke affaire, Brad Jules. Dan kom je in de maas. Ik zeg goed met teammate. Ja. Zo niet voorstellen jullie? Ik heb gezegd, er is, als je hem zoekt, ik heb gezegd, er is, guys. Amanda. Amanda. sweet. En alle violence in die wereld. Ja, geen Nee, maar alle die gender-based violence gaat ons verhagen. Iedere geval als hij zegt bij ons, die journalisten zitten dat net, guys. Zo ik weer eens zeggen, nu vergeet je, dit is een podcast, onze opinies schiet. Voor zaken, joh, dingen. Nee, hou ons vol, onze een beetje op praat, hoor. Ja, maar onze opinies schiet. Dat is al. Zo hij is dit veel. Meneer Julian Chip, hoe gaat het met jou? Je ziet dat je daar bij je mocht. Je hebt gepakte. Nou, heb ik gehad. Ja, jong. Zo, hoe voel je je dag? Hoe gaat het met jou? Ach, kijk, dat is krachtlijne jaren. Come on. Maar vandaag is daar niks krachtig meer. Maar nee, ik is moeg als good observation van jouw kant af. Gewoonlijk is ik moest, you know, Maar opward goeie in moeg. dingen, you know. Als ik na moeg, ja. But ja, die naam was volgens mij maar second. But I'm good met zoals altijd, you know, mos. Spirit is always there. The spirit, so the Bible says the body is weak, Yes. but the spirit is willing. Ja, En dat is mee dan, ja. Come on. En mevrouw Stanley Kap. Mevrouw Stanley Stanley. Yes, jullie Is is nou realer Stanley is een nieuwe fan. En I think Hoe gaat het met jou, mevrouw Frans? Hoe gaat het vandaag met jou op dit mooie zondag? Hoe gaat het met jou? goed. Baie goed. Spirit top of heel moeg? Nee, ik kan niet moe weer zien. Ik was vandaag bij Christ Encounter in Verenigd. En ik is bij die reden. Die vibe daar is different, maar een goede different. Dat is interesting. Oké. Als jullie, hè? Ik weet ook jullie album behoort hier in een vaste kerkje, om zo te zeggen. Lidmaatschap in Nijmegen. Als jullie moet kiezen om naar kerk te gaan, mindelen, naar wat de kerk laten gaan, of moet jullie, of als zeker goed willen naar kijken en zeggen, oké, ik zou wat daar in die kerk bezoeken. Of mindelen gelaten. Dus mijn vraag je natuurlijk is, als jullie moet vliegen daar, oké, je gaat daar een keer toe. Iedere keer wat je naast is, maar vanaf een pop. Of zij geloven iets. En ze weet hij kerk is een lijn met hij waar zij geloven. Hoe kies je daar als je dat dienst op aan? Of het moet een event, dat is begrafenissen. Christmas, Easter. Ja, kijk, met mijn kind, jij moet aan een kerk behoort, man. Verstaan je? Ik ga niet eens aanhalen en zeggen die Bijbel zegt zo niet, maar ik denk, nee. Paulus heeft fellowship is belangrijk. Het is baie belangrijk. So, jy moet ergens, moet jy behoort, baie gaan buitekant gaan en sê, die Here ken my hart. Verstaan jy? You need to belong. Fellowship is baie belangrijk, soos mens hier gesê het. Maar ek meen toe my mense kind, verstaan jy, ons almal dien een God. Verstaan jy? Hier en daar ons verskillende doctrines. Maar op een dag is een God met my, so ek sal nie mind die pad, ek sal sê, as ek moet kerk loop weer, ek moet ergens myself establish. As ek miskien in die baie keer vir die naweek en as ek kerk, I wouldn't mind going. Verstaan jy so, ja, nice. Yes. Wat geloof Fransman? Hey! Weet je, mensen leer bij, ik heb een journey bij Beacon, of ik is nog steeds bij Beacon. Ik heb maar nog niet gaan bezoeken daar. So, voor mij wat belangrijk is
kan ek sê dokter? Ons is dokter regtig in the belangrik. latter days. So jy kry sekere goed wat jy self ook sien, ja, dis 'n verkeerde plek wat ek nou in is. Wat 'n woord is dit nou? Julle verbaas my. Dokterin. Ek wil nie dom klink nie, maar ek ook vra maar op julle. Wat is hy woord? Wat beteken Nou dit? religion, nee, Ah. is 'n spirit op sy eie. En dan is daar jou biblical sayings wat sê, dit is wat die Bybel sê en dis hoe ons moet lewe. Verstaan jy? So dis goed wat ek opweeg. Okay. Maar my vraag is, wat is die woord dokterin? Maar dis word ja, kyk, Want altyd het dit genoem nou julle praat daarvan. yes, kyk, hoe ek dokter verstaan met my bra is jy moet nou wat die Bybel sê, verstaan jy? And what you are preaching. En baie keer het ons 'n styl van preaching en hoe hulle die boodskap uit kry. Jy kry wat noem die kerke wat prosperity dinge, so verstaan jy? So as Prosperity ek gospel. weet nie hoe om dit in Afrikaans te verduidelik nie, meester, maar dis wat jy vir die mense Die boodskap te oordra. and how you give it en die idee agter dit en alles daai, you know. Okay. But ek is nog nie 'n pastor om vir jou te kan verduidelik hier lots wat doctrine is en so nie. En hy is self wat maar jy so wat jy nog mis nog gee. Hy nog gee. Die woord die dokterin is nou kom 'n keer. Ja, is niks met dokters te doen nie. Oh. Okay. Nee, maar dit gaan basically maar oor hoe jy die boodskap oordra. Okay. En hoe jy wil hê jou gemeente moet groei. Yes. Okay. Ja, kom ons as vandag Sondag, so kom ek bly by kerk topik, né? Ek bly by tipe kerk. As ons julle God versek is nog jou tyd nou nie. God forbid. God forbid. Ja. Met Engels as kom ek nog van dokter en woord. A Sunday, Hy my word brother. net gegooi. Ja, nee. So ek was toe al gewees, né? By begrafnisse, né? Van different kerke. Kan jy sê different religions, hè? Christene, maar net different kerke. En dan sit ek daar gewoonlik en dan kyk ek hoe die mense nou, ek praat spesifiek van begrafnis, hoe die mense nou, die kerk, praat nie van wie nou kom met die ander, wat die bedank moest doen en hy goedjes bijdra wat hulle doen aan die intentie. Ek praat spesifiek hoe die kerk die begrafnis hanteer, né? Hoe voel julle, hoe moet julle begrafnis gehou word? Ek wil graag, dat is because ek kyk soms, ja, dink ek soos, as ek daar sit, soos, ek verstaan, jy is 'n pastoor, ek verstaan jou amp in die kerk, né? Maar, ons is nou vandag oor die mense wat nie voor hy sit. En lyk my soms, dan vergiet ons hy. Soos ons vergiet ook, en never mind, jy het duty verstaan om die gospel te preach, altyd met die gospel preach. Maar ons nou vandag iemand familie wat hier voor sit, en soms is mense soos jy nou sê, hulle is nie volwasse om aan ag te neem nie. Hy kom met sy eie agenda verstaan. Ja. So wat sal julle kies die dag? Of hoe as julle maar, of wat sal julle toepaslik is, hoe sal julle kies, hoe dit moet wees? Kyk my maats, ek dink praat jy nou in soos jy het iets genoem van begrafnis. Kyk my baie kerk is doctrines, soos ons nog gesê, dit is verskillend by maats. Yes. En ek dink baie kere as jy praat jou veral vir begrafnis en so baie pastors, you know, hulle lieg vir die mense. And it shouldn't be like that. Verstaan jy, jy's 'n godsman en dis hoekom whichever doctrine jy daar put, it should come from the Bible. Hou op jou eie goedjies wil bylas en byvoeg. Preek uit die Bybel uit en sê vir die mense, alright, wanneer ek sien as ek by begrafnisse gaan los en dit is why I don't like begrafnisse, dan sê, ons almal weet mos nou hoe was die lady. Verstaan jy? En het mense seer gemaak, het al die goddeloosste ding gedoen. Maar, you as a pastor gaan nou daar kom en just because jy wil die mense laat navoel en goed laat voel en dinge so, dat hy sê, ja maar, nou is hy in die hemel. Die Bybel sê nie so nie. Verstaan jy my ma se kind? So, ja, ek stem saam met daai nie my ma se kind. So ek weet nie even soos dit was jy gevra het. Maar Wat ek so sê, wat ek try sê is soms gaan hulle aan met die diens, né? En dan vergiet hulle waar dit is. Soos as spreekend vir alles, as 'n boodskap vir alles. ja. En sekere goed wat jy sê op sekere tye. Wat jy pas.
as jy wat paslik nie, verstaan jy? Okay. Soos as hy miskien 'n comfort woord gee vir 'n familie. Give En dis waar dit gaan vir my vroeg by die dag. give a comfort word, but Ja. don't lie. Just Yes. because jy wil mense comforty. Ja. Verstaan jy? Because jy laat nou mense struikel. Nou sê jy asof die mense, alright, nou dink ons, okay, is maar na, kom ons gaan aan soos ons maar aangaan. En dan dink jy, do you know how many people are in hell, bro? En jammer ek het so prompt uit moet sê, maar dis die waarheid. Maar dis En dit ons- wat nie meer gepraat word Dat nie. it pastors don't preach the gospel no more uit die Bybel uit. Verstaan jy? Dis hoekom dit so is vir dag die buitekant. Even in die kerk homself mee, bra. Verstaan jy? Because we ons is the motivational speakers as pastors om mense te comfortable te maak sodat hulle weer terug moet kom en hulle geld daarin sit. So yes, of course, as ek vandag doodgaan, sal ek wil hê, you know, wat pastor gee 'n goeie woord daar vir my ma en vir my broers en dis but don't lie on my name my ma se ken sodat jy vir hulle ook laat struikel. Jy verstaan jy? En ja, moenie as jy nodig het hulle nou die diens nou 2 ure moet verstaan jy? Gee 'n woordjie. Sê is na as daar ietsie is. As daar nou nie is, jy moet net dinge opmaak nie. Net om vir my in die hemel te sit in jou hemeltjie. En ek is besig om te brandy. Verstaan jy lot so? Maar ja, en die iedereen moet ook maar spat. Wat kom iets jy? Verstaan jy? Ek jou is met hom. Kom we daar, ja, so die kos op. Maar nou sien, is daar nie 'n poverty mindset nie, nee? Want as jy gaan calculate hoeveel cultures is tradition vas wat glo dat moet beeste geslag word, 5 skape, 10 honderd en na die begrafenis is jy nie beter af nie, maar slegter af van alle uitgawes. Hoekom doen ons dit nog steeds Nee, wêreld. continuously? Baie sê is of ek glo dat die tradisie agter dit is vir die wat al kom in verf. Dat was nog hier aan die historie. Sê maar as nou Langebaan, nou kom mense uit die Kaap uit uitgeraf van moet verstaan. So nou wil die pad weer terug wat en nou en weer in nou die keer, as jy begrafenis 5-8 ure aan verstaan. Dus dat is zo nog zo. Dat is die gedagte agter dit verstaan, Ja. seker maar. Ja, kyk, ek sal sê as jy hemel toe gaan gee vir die mense op brei, maar jy loop brei nie, jy moet er nog brei onder ook. Hy weet my maar sê ken. Maar ja, daar is die ding ja, jy hou vir mense kos wat nog veel. So sê die mense met kos kry voor die persoon was. Die mense met kos kry of die tipe kos wat gegee voor hoe jy was. Hoe jy was ja, ga hemel toe, jy word 'n bordjie. By jou funeral, was hy? By die bord. Nee, maar also, hoekom? En daai ding, we shouldn't celebrate everything, mee, bro. Jy die mense gerop, laat dit goed gaan. Dan moet ons vir jou piste slag mee, bro. Why, bro? Jy braai onder. Braai so nie. Nee, man ja. Jy kon nie. Kom ek lees om nou die podcast hoor of die Ja, en dit is so Vir ons nonsens gesien. Ja, kom ons stop dit nie. En dit is so interessant. Ephesians 2 verse 10. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do good things He has planned for us long ago. So it's in Ephesians 2 verse 10. Ja. Wat jy sê, sorry maar. Sê maar. Nou, nee. Die plan van God, nee. Die plan van God, soos hy so nog sê, sal hy is uitgesit vir jou, nee. Sal hy is uitgesit vir jou. Dis die plan wat die Here het vir jou. Dis die pad wat jy loop. Né? Nou, wanneer iets skiefloop in jou lewe, né? Wanneer weet jy dis nou God wat jy iets verleer en dis die wat sy plan? Of wanneer is dit nou dis die duiwel se weer? Wanneer hoe julle die verskil? Das is ek wil hê mens eers die antwoord, né? So ek gaan wel kans gee terwyl ek hoor die skrif aanhaal. En miskien kan jy vir my help, but it sê and my sheep as a shepherd will hear my voice and they will know my voice. My kinders sal dit ding is, verstaan jy lot? Baie kere, jy kyk die cherry, dis nou my ding as die Here vir my. Die wil daai nog miskien sommige kere, verstaan jy? En ek wil nie vir mense praat nie. Ek praat uit my experience uit. Ek weet, I know God's voice. Verstaan jy? Ek weet hoe hoor jy God se stem, ek weet hoe hoor jy, but I know God's voice. En dis hoekom ek sal staan
op my dink, jy kan maar vir my kom sê, dit kom nie van die Here af nie. Ek weet hoe ek met hom kommunikeer. As jy met jou ma kommunikeer, jy ken jou ma se stem, my ma se kind, en jou ma se stem is nie daar om vir jou seer te maak, of vir jou van die pad af te gooi en alles daai nie, verstaan jy? En mense hoef nie vir my te glo, I've heard God's voice once and no one can take that away from me, my ma se kind, Massie. Verstaan jy? Maar voor ek gaan vir jou gaan antwoord lots, gaan ek gewoon Massie kans gee miskien om te antwoord, because ek soek iets hier in my mind wat nie nou daar is nie. Miskien wakker Massie dit deur haar antwoordjie. Massie, net as ek praat weer te veel. Ek praat nooit te veel nie. Jo, waar begin ek? Om so 'n bietjie van my eie journey te vat, right? Die ding met when you have a relationship met die Here is 'n heel free will, right? So jy maak keuses en your choices have consequences. Maar die mooi van having a relationship with God, as jy verkeerde keuses gemaak het, God never leaves you. Verstaan? Met alles sal hy allow, maar dan is daar 'n bigger purpose wat jy moet leer en dan iemand anders vermoedig. En dis hoekom ek my stukkie so ernstig gevat om jong mense te sensitize when you pray for a life partner. Wag. Test the spirit, maak triple seker dit is regtig die persoon wat God vir jou uitgesit het. Because ek is baie ernstig as dit kom by huwelik. But unfortunately mine took south turn, you know. En op die einde van die dag toe ek stil sit, is it literally, but you know, God allowed this, dat ek hierdie dierles moet leer. Want dit is deel van my ministry, omdat ek lief is vir jong mense. En hoe kan my getuienis 'n jong mens laat besef? Moenie haastig wees met sekere goed nie. Vat jou tyd, leer ken jouself, heal jou traumas, want dis my story. You know, certain things happen, but there's a greater purpose. En die mooi van dit is, moenie mismoedig raak of frustrated raak in jou season nie, because hoekom ek die kap het wat pink is, ek glo God will restore. So ek is deur die helfte van wat was, en nou is ek in my restoration season. En ek is excited, because I know God is still in control. Dit het vir my lank gevat om net te empty en te sê, okay, I surrender. It's me against the world, but I know I'm not alone. En test the spirit. Veral in hierdie tyd wat ons nou is. You get people that's excellent pretenders. Hulle kan goed voorgee. Baie goed. Jo. So. En as jy neem so te vra. Soos na al wat jy nog hier gaan het, voel nog steeds, dis God se plan. Soos jy voel miskien somewhere discouraging, voel nog steeds, dis altyd God se plan. Hy is nog steeds op sy plan. Jy miskien gou paai gaan miskien skep bietjie nou aan die kant toe, en so weer by dit pad soos, maar voel is nog steeds God se plan. Ek glo nog steeds, you know, what God is, dit wat God uitgeset het vir jou, is vir jou. So, dit gaan langer vir my vat om daar te kom, want ek was mos hardkoppig en ongehoorsaam. But I will get there eventually. En die Here praat van, I've come to give you life in more abundant. En as ek kyk evens die los glo nog steeds dis nog steeds God, bro, as faith, my bro, you need to have faith, bro. Al gaan dinge hoe, verstaan jy? Because sommige keer check ons en as dit God se plan onthou. Ons kan nie alles blameer op God nie. God has a plan for us. But I wil hê ons moet robots visie, my bro. Verstaan jy? Maar hy gaan sê, alright, het moet so en bla bla bla. You have your own free will. Verstaan jy? Sommige kere val jy. And that's why God's grace is so enough. Verstaan jy my ma se kind, but sy plan is daar. En sommige kere as dit ons eie keuses mee bro wat maak that we don't get there. Verstaan jy? So ek sal sê ek sal liewer sê my bro, look, have faith bro, that God has a plan for you, né? Gaan jy daar uitkom? Gaan jy daar uitkom nie? It doesn't matter, dog. Verstaan jy? En sommige kere ek glo so, we are in that mindset that, alright, God se plan is dat ek 1 miljoen moet hê. So as ek 1 miljoen het, dan was dit never God se plan. Maybe was it. But
our small minds can never comprehend True. God en sy plan. That is so bad. Verstaan jy my maas? En God kan nou weer dinge, look at the story of Job, né? Waar die duivel gekom het en gesê het, hey, die jong, as ek nog om gaat dinge sê, ga jy nog steeds vir jou prys. En toe wat sê God, soos jy nou het gesê dat God allow sommige goed soms to happen, Yes. né? En kyk hoe dit met Job gerestore. Verstaan jy? Sometimes ek sê nie God toets vir ons nie. Because ek glo nie, I don't believe in God is testing us for that. Every time we are not perfect, and that's why Jesus is there. Verstaan jy? So die duivel kom met sy slings uit en goed daarmee, maar and God is always there, my broer, om vir jou op te tel as jy gefaal het. And how many times het ek gefaal, my maas, but I still believe God's plan is to love me en vir my te vat waar hy vir my wil vat. Gaan ek dit bereik? Gaan ek dit nie bereik nie? The faith is still there, my broer, God is lief vir my. En hy wil die beste vir my hê, my maas agent. You know what I'm saying? So, hy is my Ek 2 wil cents. net nee, met my jeuggroep is ek lief om die demonstration te doen. Die fireman's-groep, right? So ons los, nee? Ons los en dan doen ons eie keuses, but this part, wys dat die Here jou nog steeds grip, al het jy gelet go. So, maak nie saak hoe diep jy nou in 'n situasie is of waar jy nou jouself bevind. Just remember that God's grip is still there. Ek het 'n ding geskryf, dink wat 2015, 2016, nee, het ek iets geskryf vir mense, man. En die opskrif van hy ding is juist oor sê maar religion stuff of gospel, om het so te sê. My as 'n opskrif, né, was gewees at the gate. En toe gebruik ek nou die voorbeeldjie wat ek opgekom het mee. Kyk, God is daar by die hek. Né? Hy is daar. En sy plan is daar by die hek. The things, en dit sê, God knows your heart's desires, en ek dink as in Mark wat dit sê, wat jy vra en jy glo dat jy dit jy sal kry, né? God is at the gate. Reg met jou planne, reg met dit wat hy vir jou uitgesit het, reg met dit wat jy gevra het voor. Verstaan jy? En nou sê, kom, have faith. Verstaan jy? Sometimes you must have patience, maar in your having faith, my maasakant, kom die duivel met sy goede. Verstaan jy? To distract you from getting there at that gate. Verstaan jy, my maasakant? En dan voel ons, nee, God is nie daar nie. He's at the gate waiting for you, my maasakant. Have the faith to walk through these trials. En alles daai nonsens. Verstaan jy? So maak jy reg jou so op. Ons check, nee, as jy God se plan gewees het. Dis God se ding gewees het. Hey, I'm understand, my maasakant. We just need to keep the faith. En as ek praat van gospel altyd, wil ek baie goeie dinge sê. It's faith-based, nie was faith, bra. Daai is jou ding, my bro. Having faith, it's gonna save you, bro. Ek dink hy laat mooi met oplossing, ja, soos never mind van hoe dinge nou is, soos bly die geloof, soos God se plan is daar, bly die geloof, ja, never mind, as jy miskien nog voel, as jy nou mis is so nie, is fine, bly die geloof, ja, sonder jy gesê, so hy is daar, hy kan pas altyd daar so, en jy voel het nog steeds, nee, so ja, guys, as we daar op so'n Sondag, faith en geloof ons net bestaan. Ek was ook glas in die kerk vanoggend, my maasakant. Soos nou ons vandag, so Come on. en op die strand toe gewees. Samson weer gewees. Hè? Ek was weer Samson. Dit En die van de lala kans hier is een plek. Guys, praat van hulle. If you want, nee, mas jy, as my skuld die lots, mas jy het die hek opgemaak. Met dit, as jy vrouwmens soek, en ek praat van stunning women, my man, sure, ek het nog net sulke mooi vrouwmense gesien. En my liewe, ga kerk toe. Los die jole goed, ga kerk toe. Verstaan jy? Gaan kerk toe, das mooi vrouwmense daar. Nee. My bro, hare is uitgeblou, die make-up is aan, the elegance is on fleek, Come on. en I don't know them, ek ken nie vir hulle nie, but I would rather go for women like that, because for my, en ek judge mense in my maasakant, but I would rather go there, as wat ek in die jol, my kans gaat vat my maasakant, verstaan jy? En maybe is the ding van, you are closer to,
Because you are now in the presence of God, my master kan in by die huis van die Here in plaas van by die huis van die devil. You know what I'm saying, my master kan? So en hy sê dan ons is bang om te gaan check. Okay, moenie kyk toe gaan hom check, dis gaan check. That's not what I'm saying. That's not it. Go there. But that's the blessings that wat God maybe vir jou hê daarmee master kan. Verstaan? Jy gaan met 'n mindset vir cherries. En man by jou hart. Plus al cherry. Sorry guys, ek is te moeg ek praat nonsens. Nee maar dit was my maas again, that's my Twee flavor in club. Twee flavor in my bro. Nee maar as my bro, die mense wat so nonsens praat van kyk as go there. Maar daar groot verskil ja. Dis hy is ook seker met daai guys nie om jou geloof en om jou self op te bou, né? Die pad kos weer vir die week en vir die maand. Come on. Nee, nou ons kom bietjie by die ernstige topics. Waar wil ons begin, guys? Ja. Ik denk dat we gaan locally. Ons gaan locally hier bij ons. Net zo vanaf uit de avond is in. Op is van Josselin. Alleen nog maar een kopie. I is dan. I is dan die updater. Wat is nee? Hij is dan die updater met mensen. Ik schrijf met u om ik even luisteren. Oh, pa. Ja, ik heb nog maar opgegeven. Ik zeg sorry, maar ik vind het bizar. Kom into the most. Ja, guys, dit is zo. We zijn nog steeds bezig met de trial of in de trial, hè? Die dat best wel waar het is. Zo die wat is en zo. Het gaat in de fase over die verklarings wat er afgegeven. En dan nou alle beweer was nou dat de reden ook om die verklaring afgegeven hadden was gemarteld door de politie aangerand om die verklarings te maken. En dus om alle nou de mensen in te ondervragen door die dokters daar geweest, andere geval hospitaal toe armen wordt nog ondervragen door een kruisvoer van trouw en trouw te zien of die of ja zo is. Maar zo niet dat zeggen, die verklarings als het ja zo is betekent dat alle als levenslang als mensen leven dat nou hier bespelen als die verklaring als wat het is bestaan en dus komen daar trouw en trouw ze bij in de dan bestaan en daar verklaring betekent dat nou alles kan dat is nou alle geen levenslang straf. So dis maar in dat dan waar ons steeds is. Ek dink maar seker die volgende week seker na die regter verhoor toe gaan. Dis wat ek wil gevra het. So the trial within a trial nou op die oomblik gaan nie oor die hoofdtrial. Kelly, is jy wat Jocelyn geding is of nie geding is. So dit gaan oor goede wat gebeur het en hy dinge is. Dat is sê maar as jy dit op 'n manier gekry. So dis basis alhouer nou gaan dan is dit dan weer of soos hulle nou terug na die groot trial toe. So baie interessant. Ek weet mense tans so vasgevang op dat die koers by sê dat is so die vlees moet staan. Dit is ook belangrik. En dan baie belangrik. En dan my ander vraag by die trial in 'n trial moet iemand skuldig bevind word daar so ook of ja, hulle moet sien of wel of die verklaring wat in was die confessions sê over wel dat dit over kan aanvaar bestaan. Dus ik hoop weer dat die goed was doen onder druk en hulle was aangerand om goed te maken bestaan. En if it's not legit dan gooi die hele saak. Ja, dan word hy geskryf. Die saak steeds voortgaan. Okay. En maar die nie ook iemand die beklaar so heeltemal weer geskryf. Okay. So interessant vir die wat dit oor bestaan hoe ons sal weet bestaan dus het leeg ek leer baie iets so en almal kan dit leeg bestaan. Is dit baie goeie inligting en almal love it en ja, as die trial klaar is kan ons almal lawyers is en judges met advokaat. Die volgende neer myself. Ek praat met myself, jong. Maar sal jy as jy na as jy hofsaak het, dan seker maar af hoe groot die saak is, né? Maar as 'n klein petty goed ek staan met myself, né? Jy jou eie advokaat. Come on. Die eerste saak. Alle mensen die ons nog steeds dat meer leren we om proberen te krijgen. Was het ook goed gezegd? Ja, de technicalities. En dan dat thans nou in nieuws of social media gronds. Dat is in geval van die mensen in de school. Zeg maar een naam bij je prachtig. Justice for Kwek. Ik heb video ook weer geschreven. Ja, het is er geschreven.
er is ook een achtergrond in, wat gebeurt en waar ons stand is. Ook niet een reden altijd van die verhaaltje wat er afgespeeld. Dus we moeten gaan bij die media wat er beweert en wat aangaan of wat ze oorgekomen bestaan. Ook sy was mos nog verkragt op die skoolse premises, allegedly, nee. En die maat uitdagings gehad om die saak naar kant toe te bring. Dis is iewers in die Eastern Cape. Maar dit het 2024 gebeur. En toe het sy mos nog maar by haar means begin op die sy podcast, social media en begin praat oor die situasie van haar dogter. En dis hoe dit nou so trend op alle social media platforms. En ek weet nie, as 'n aktivis is ek moeg. Ek is mentally moeg en gefrustreerd met die justice system. Omotoso is vrygelaat. Dis kwee se saak. Dis net te veel. Wat maak het moeilijk voor de victims om zoiets te rapporteren of om justice te krijgen? Ik denk bij die hashtag is justice voor. Dus wat maakt het moeilijk voor die victims om uit te komen? Nee, in 'n perfect. Kom ek vat nou gou in 'n perfect world, nee, as ons goed alles in plek is. Sê nou maar ek kom doen 'n rape klagte, right? So ek gaan in, ek doen die klagte by die polisie, gaan hospitaal toe, allerlei vorms word ingevul, specimens word gevat, dan gaan daai lab toe. Maar die realiteit is ons sit met 'n backlog van hoeveel duisende DNA samples wat nog eens gedoen is. So daar's klaar 'n gap. En mense wat nie weet hoe om statements te vat nie, procedures wat nie reg gevolg word nie, is simpel eenvoudige goed wat nie reg gedoen word nie. Dan die saak met Omotoso, right? Hy het 'n goeie advokaat gehad. Of wat was hy advokaat? Wat technically daai man goed maar wat klagt is er gedefended. Wat klagt is er Is 36 of 37? Ja, dan meen je dus. Maar nou vraag je jezelf af hoe. Waar is die sloppy work of wie het die bal laat val? Verstaan je nou? Kom het weer terug naar die representation van die staat. My leier, Lucinda Evans, het 'n bold statement gemaakt op Facebook. Ik heb dit geshare want ons is moeg julle. Dit baat jy advocate en jy try, maar dis elke keer teen 'n toedier. Nou, you know, so as jy nou justice vir die persoon of vir die victim, né? Dan is dit 'n sin van in die public opinion, né? Voel ons dat ons moet eers ons dags in 'n rou kry en dan soos hy maar met hom aanklag wat vir hom kom het, dan jy is hy maar 'n geval van klagtes gemaak en onmiddellik die publiek opgespring en sê kry se om of vat hom aan. En dan sê miskien dat hy vir hy dat taas gespring. Daai saak het 8 jaar geloop, né? Sure. 8 jaar. Sure. Nou, hoe analyse jy so iets? 8 years, die hoof victim of hoof witness, wat zijn naam nou weer? Ik heb daar een video gekeken en ik heb letterlijk samen mijn vrouw gehuild. Ik zie het wel. I mean, hulle almal se lewens is gedisrupt, hulle se lewens sal nooit weer dieselfde wees nie. En daar is dit net, het is verby. En nou tans met die daar met die meisiekindjie. Die nuwe ontwikkelings of daar is geen foreign DNA gekry daar. So daar was DNA wat alles was in sover gedoen. Ek weet nie waar het beskuldig is nie. Of dat suspect is dat suspect? Was die suspect dan nie, of is dit die different, dit was die wat, die hulle was gepraat van as 3, né? En die driver. En driver, dink ja. Okay. Maar as niks DNA gekry nie, man. Maar lots kyk,
Ja, en was jy nou alles eigenlijk backlog, understaffed van die mense. Kyk, sulke sake sal ek sê is sensitive goed in my maas. Verstaan jy? En jy moet van jou beste mense daar opsit. Public opinion, social media, mag ook 'n hele besigheid op. Here we see the Jocelyn trial as well, en hoe dit die sake net so in verskillende rigtings gooi, man. Verstaan jy? En almal wil, policeman speel, almal wil die judge wees, almal wil die prokureur wees, almal wil 'n say it. But we have these things in place, my ma's kennis. Ja, ons leef in 'n land wat nie meer op sy knieë is, dit sit. Dit sit nou meer bara. Verstaan jy? Bedrog. Goed word getemper me. Your perpetrators, die skuldiges, het too much rights, my ma's kennis. Too much rights. Verstaan jy? Van die beste lawyers soos jy nooit gesê het, ek sê nie die persoon is skuldig, but jy is maybe skuldig. Van die beste lawyers, die victim het die. En is altyd die victims het die. Verstaan jy? And that's why they never get justice, my ma's. As ek 'n gejaag in jou hand kan sit. And that's why if you are in the justice system, die mense met ernstig of because wat jy speel mense se lewens, of dit nou dood is, of dit nou tronk toe gaan is, of die, jy speel in trauma, lifelong trauma wat die mense mee sit. That's why ons moet die net in, in law, in over, in police, en allerlei goed. Moet ons nie net enige Jan Raap en sy mate in sit die lots. Verstaan jy? Because why, that's ons mense te protect, physically, mentally, my maasakant. Hier kom nou so 'n saak, soos hy sê, die ding kom nou wat 2024. Nee? Verstaan jy? Hoekom vat dit so lank, my maasakant? Verstaan jy? En maybe I'm wrong, maar dat is hoe ek voel my maasakant. Jy skuldig is, of jy word accused van 'n ding, yes, we know. Jy moet nie nog privileges het van, ek gaan my DNA gee wanneer ek my DNA wil kom gee nie. Verstaan jy? Hier's 'n ding en die law moet maar stryd sê. Kyk, hier's iemand se lewe vir besig is om gestraf te word met mentally. Verstaan jy? En families en so. We demand you to come here because why? Daar is gesê of daar was 'n ding as that you were involved of jy as die principal van die ding or you are there, my maasakant. Ons speel te veel lang dramas met die goede, my maasakant. And that's why ons worry against me, in society. So, jy stem saam met die feit dat die wolf nie die abo gee het. Kijk, of course, my bro. Wat is jy om weg te steek? Verstaan jy? As jy weet jy is onskuldig, maybe as ek weet ek is onskuldig, come take my DNA now, bro. Verstaan jy? Maar as ek weet ek het iets om weg te steek, then gaan ek mos nou en soos ek gehoor het wat Afroforum se lawyer en die regter sê hulle defend die. Hulle is defense lawyers en daai nie, verstaan jy? They are prosecutors, whatever jy wil noem. Soos hulle ook mos nog gesê het, okay, die ou het gesê wil die regte stappe volg. En regte stappe wat my maasakant? Die mense sê vir jou, kyk jy die chocolate gesteel, as dit was nie waar nie. Die chocolate gesteel het so kom ons toe jou bloed, as jou bloed soet, as jou bloed is soetie. Of so, verstaan jy? Maar nee, en sommige kere mense maak eens van die goede praat because why ons net gesê dat what die hele system so wat nou die justice system is of wat se system is maybe is intentional van hulle kant dat hulle vir ons so mismoedig wil hê dat ons ook nie meer worry nie because hulle wil nie worry nie. Verstaan jy my maasakant so nou help ons almal social media toe en ons loop gooi ons 2 cents en ons gooi die mense wat die regte werk moet doen. So ons maak dit moeilik dan vir hulle and that's why we can never the victim can nooit justice kry nie my maasakant. En dit frustreer man. Ek meen maar daai kan se hele case draak vir ons of whoever's case my maasakant. Draak vir jou ook. Maar jy het gesien die spiking in raping man. Dis 'n groot red flag vir my. Ek weet nie of Suid-Afrika die rape capital is. Daar's 'n klomp cases wat nie die media haal nie. Of course. Daily. En baie kere dit gaan ook nie haal nie bro los. En dis hoekom as dit evens by police ook kom en maak so lank because why baie mense buite kan just accuse. As dit hoeveel manne is dit nie tronk accuse of rape wat nie so is. En as dit die waarheid, ek het 'n bra wat nie tronk was dat accused of rape en toe kom die cherry, dis die waarheid.
Verstaan jy my maar dit? Van daai saak. En so 'n klomp mense is vinnig om net ek gaan vir jou nou 'n ding wys pom. Op 'n dag regte victims lê daaronder. Hulle is nou al so bang om te gaan because wat weer op my glo. I'm in shame. Ek sal in shame. Voor wie gaan ek nou sê I was raped? Dog. Verstaan jy? Ek is calm. En gaan die mense nog meer glo of hulle check na ek soek maar net sensation. Verstaan jy? So ek dink sulke sensitive goede my maar se kind needs to be handled my bro regtig by proper people my maar se kind. En Hulle kan nie proses bietjie beter hanteer ja. verstaan ons kan nie nou nog wil sê kom ons volg riglyne vir wat? Julle en ons het met AI nee en technology wise, so ek voel ons kan hulle 'n ander tipe system al het. Wat jy net hier 2 kliks het en dan weet jy sommer klaar what happened. So goed soos AI goed en kan nie AI artificial so jy kan nie sê AI nie maar. Maar ek weet technology Technology wise is baie advanced ja, so ons kan nou op 'n level waar net miskien kyk op en dan net van ons scan en goed is. Maar soos ons sê, ek weet nie of hulle spulles wil frustreer nie om nie die goed van ons nou al baie advanced. As ons karre nou al met krag werk, ons is nou 'n klomp goed wat nou al heel hoe kan nou op 'n sekere goed kom as ons agter. Sekere goed kan nie verander nie. Sekere goed nog steeds op 'n ou manier doen maar ander goed sal heel advanced word nou al wys wat werk so met krag. Dis op solo goed as staan so hoe kan ons nou nog wel vir sulke advanced technology om mense op victims te help. Nou die 3 victims as mos nou uit die waarheid, né? Die suspects. Suspects. Sorry, nie die victims, die suspects. My vraag is dan gaan hulle nou vir nog suspects soek of hoe gaan dit nou? Julle môre sal hulle moet. Sal nou weer moet terug gaan. Backtrace, weer begin toe. Ja, kyk wat hy daar op het. Wie was daar of is, was daar of is. Daar is seker kameras op die skool daar nie. Kom af. Ons skool is so 'n agterstaan ek moet na kameras sien. Maar dis 'n private skool. Oh. Dan is dit nog Klein maar. Sien jy, alles link so in my ma se kind. Die skole so die as kameras mos leitetjies te protect nou sulke mense wat nou die case moet aanweeg because why julle die voorsiening gemaak. Verstaan jy, alles is so en ons land lyk my ons mense mas worry nie my broer. Ek moet net baie snaaks sê, joh, soos vir regte goed soos ek dan nou dan net. Ek kom by die hospitaal, né? Ek wil dit seker doen, maar okay, ek kom by die hospitaal, né? Ek was op by die werk gewees. Die vrou, ek is nog aan die vrou verwag dat mense ek kan ingaan nog 4 wapen nie. So ek is hier in official capacity. Soos dit is nou logies as jy my so wil sê soos nee man. En dan alle dinge soos mense se sak word geskit as hulle uitkom. Maar as hulle ingaan daar word sak nie geskit nie soos wat? Hoe kom jy? It makes sense. Ja. Ja. So ja, dis hulle as vrous was frustreer man. Nee, reda wat ons moet hier reda mense dat reda wil vir ons. Vir ons self en dinge vir ons doen en die wat dit vir ons doen en daar vir ons is wil ons dat iewig crucify. After in die hele backlash. But yeah guys, ek weet dit daar baie ernstige topics is, so moenie worry nie, ons is maar net in hy nood. Ek weet dit is nie 'n hele fun podcast nie, ons het op 'n baie ernstige noot vandag. 'n Baie ernstige noot. As fun ja, as fun, maar fun yourself. Ek dink die funste en nodig lag met kan loop is die video's van Pang wat die mense inlei. Come Pang. Ag hierdie mense Pang is kinderagtig, weet jy. Maar gaan met Pang. Pang is creative. Hoe mense so nagaanvalle te wil gee. nou is dat nou video. Maar okay, mense weet wel, nou kom hulle op die spot, die spot. Halbe mense is nie by kan. Ons die mense ken al. Hulle weet wel, Hulle train boos op social media. Nee, maar hy is Sorry, ja. Hy is goeie content. Nee, ek het nou Quite fun. Hy smart hy. Ek dink joh. Maar dis toch wel los soos ek sê miskien glo spul dit maar soos Maar wys jy net hoe mense glo dit ons nog vas in hy belief system is, nee. glo hulle toch wel los is. Well, must I have? Supernatural beings. I've heard stories. Ek weet nie, ek het nog gesien in my gehoor dat Tokolos is klein en hy draai.
is En ik draai net zo All-Star. Nee, als dat was hem gehoord. Nee, net zo All-Star. En hij loopt op die dakken met me. Het is frik vandaag. Het is. Hallo, ja, en dan bij dat. Weet je, ik leid hier hoe zeg maar hoe had die mannetje nou met zulke goed All-Stars? Ja, is toch wel. Maar kan je dat zeggen, dat is nog als waarheid. Bij van de mensen, nee, maar bij van de mensen, iemand hier in Opland. Hier in Opland zeggen die mensen, vertel die stories. En dan zeg je ook nog veel loods wat je moet doen en niet moet doen. Je zei nou, loop misschien dat hij Tokolosia als in jouw naam roept. Je moet niet kijken, je moet niet gaan niet. Zaken nonsens. Maar kijk je, nee, TikTok maakt niet another world op. Nee, zo Tokolosia is overal. Maar niet aan de namen, maar die description. Maar zijn naam. Wat is die andere een in Spanje was Umbleblo. Maar die description is diezelfde akkoord, maar die... Ja, you see, wat betekent mijn maas? All-Stars, ja. Ja, All-Star kopen we die vader alleen maar los, maar... Als het overal aan zo is, dat betekent dat is de waarheid in het. Verstaan je? Dan kan je met die shit dan wel staan opkomen. Exactly. Verstaan je? Maar hoe als je toch geloof net bij een Opland en... Hij loopt zich in die blok ook en zo. Maar dat is sommige mensen, lijkt me allemaal kan je die tokolozie zien, niet? Verstaan je? Ik denk je allemaal kan misschien. Sela niet die tokolozie wordt gestuurd. Nou, sommige mensen, ja, ik denk dat we gestuurd, nee. Ja. Maar ja, jong, als ik een gloeijong tokoloos. Tokoloos, jong. Ik denk al, alle video van Pangse Dat is video's. song ook niet. Tokolosi ready va. En skulpad achterna. Tokolosi kappen ish. Yes. Zeg echt wel samen, bro. Kijk, lots do we believe in Tokolos, mijn maat. Kijk, mijn ding is die. Moet nou. Het zei niet, je moet daar een gloeien. Maar het zei ook, you have to dismiss. Maar andere mensen experience het en gezien het. Just because jy dat die experience en gezien het as die waarheid. Evens, we maken kijk zo, evens met black magic goede, sangomas en allerlei goede. A lot of people experience witchcraft. A lot of people, net omdat het met jou gebeurt, die sê dat die is vir jou miskien vergaande. Dat jy dat daar 'n mannetjie is wat net so is met 'n lang Adidas nie, All-Star. Maar dat sê nie dat is daar nie. Verstaan jy my masker? So do I believe in them? No, I don't. Why don't I believe ik ja aan because ik het nog experience gezien niet. Maar possibility, I've heard about it. En hij is te veel stories. En hij stories is nou consistent. Is consistent. Is een global story. Ken je Ronaldo? Nee, ik ken Ronaldo. Nou, andere mensen in Spanje kennen Ronaldo, andere mensen kijken mij gezien, maar ze horen van hem of zo. Maar wij moeten Als ze de dag van hem jou is, ik zijn daar waar ze. Wij moeten hoe kan hij net een oplanden? Hoe bij de opbasis? Maar die opbasis is net zo klein als hij. Ja. En nog hier kijk net Pangse video's man. Is niet op YouTube of bij mensen posten op YouTube en Facebook. Als ik het snel dan ooit voor die jaar. Ja, maar Dino is eigenlijk een lang toekomst. Ja, maar het is kwaai, man. Goed dat ik mensen praat in de video's dat je bang is, ja. Ja, shame. En hoe kom raak je mensen bang? Because they believe in these things. Ja. Verstaan je me, mensen? And they've also heard stories as well, bro. Nee, maar moet je als je best uit. Toch wel, alles kwaai, ja. Als Jay zo mensen brengt, wat zal zij? Baie, ik zal baie goed weer oordelen. Over klagen doen, zoals Leon Schuster goed. Ja, zoals goed. En van alles, zoals als wanneer iemand met een bizarre idee, is zelfs content, nee? Zoals als hij deze bizarre, nee, nog steeds deze te kapen. Het keren wil met bizarre langer op te maken. Yes. Zo, ja, hij hoort begin. Maar je weet niet goed wat daar aan gaat, iemand begin. En is maar een replica bestaan ze. Zo geloof ik dat ook. Nou, heb ik zien? Ik lijkt iedere keer dat doen met die. Als die persoon zet zo'n boom,
Die takken rond. Ja, dat is niet zo kwaai, ja. Ik zei lekker mij doen niet zo. Ons doen het, man. Ik zei lekker mij Zie je, doen. hè? Maar ik Trouwens. heb ook niet zo pak eerst gekregen. Ik zei lekker niet doen. Ja, ja. Maar ik is zo bang, mensen ja. Was aan, nee, en ook, ik ga doen niet meer mazen, kent je. Dan gooi je me klippen. Zo jij gaat daar, zo brengt mij hier zo. Als je hele pak drinken was lekker niet doen. Maar in die pap, in die pap is altijd game voor dit. Mensen zeggen die actie in live hij is dit, was dit nice op de discussie. Maar as soos jy sê, lots my bro. Ek dink jy kry meer nuwe goed. Ewens net pranks, ewens klere aan. Hoeveel kere was dit goed al gedoen het, maar jy doen dit anders en want ons onthou. Ons het maar dat klein stukkie van ons jare hier op aarde. Ver voor dat we sê die mense dat alles daar gedoen is, man, you know. Dat is maar replica, jy moet tekens maak, klere maak, hy was al uitgemaak, maar nie in die 80's al. So kom aan weer terug. So dis even content. So would you then say dat want ek sien deze op Facebook die van mense wat so status steel en dan tik hulle dit oor amper soos as weet jy dit gesteel is van iemand anders. Soos as jy dan sê mense mense nie. Oh, hy het van die credit. Ja, ek weet dat by moet jy maar iemand daai mense wat opgesit eerste het of gesteel maybe by iemand anders te verstaan jy. Ja, wat baie in oor Suid-Afrikaanse content kan dus doen. Baie wat het doen. Dus ek op sê, ek kan nie klaar because jy baie van ons kyk goed met ons sien. Yes. En dan so. Ja, doen dit. Kyk, ewens ek ook met mense ken hè. Almal vital. Ewens die video's wat ek maak, ek en Bubblegum Pipe en goed op Facebook as jokes vir ons. Vat dit, maak dit jou eie. Verstaan jy? But dis iemand anders se idees op die einde van die dag is en hy persoon het ook daai idees maybe by iemand anders gekry. Baie nog keer as ek iets hoor, dis ook baie hoor my content ek hoor ek sien ek as jy hoor iets. Ja. Of kan dit iets en okay nee, hy kom in 'n video. As ek nog was daar in die kamer en op brainstorming nee, ek sê ek okay. Ja, we are influenced by alles my master en so mense kan nie kom heel en sê nee, jy kan nie dan my bro. Wie ek weet jy wat Picasso is, maar ek gaan Laura kan eens mee onthou nie. Wat die CEO was van die Baxter Theatre het gesê. 'n Goeie artist doen sy eie ding. Jy doen jou eie ding met masse, kan jy kook jou eie curry en jou eie spices en jou eie ingredients en hoe jy dit maak, but a brilliant artist. Steel met die oog by almal. Steel met die oog by almal wat weg en as jy saam en dan you masterpiece. Dan Picasso daar gesê. Colorful. Ek kom na. Voila, wat is dit? Voila. Die groen is. Kijk die Chinese. Groen eiers. Goeie voorbeeld. Die Chinese, goeie voorbeeld. There's no copyright goed daar nie. Dis hoekom hulle nou op BMW gemaak. As dit net daar so DMW en hulle maak dan niks maak hy dit nog mooier en Pieter. Het jy my bakkie gesien? Wat jy nou? Wat nou ek kom? Ek kyk nog die Stanley Cup so wat ek weet nie wat my XY agter. Was daar ek moet mooi kyk. Sê ek sien nie. Jy moet mooi kyk die mense ken. So dis maar dis so as jy 'n goeie kontak kry, dis 'n goeie kosmaker, 'n goeie whatever dit doen is. Jy sien iemand is kyk okay, kan jy improve as jy uitbou. Dit gaan oral so man. Soms is dit so mense is nog in hy mentality van groter. Ek kan dit nie meer sê ek dit understand is. Ja, ek weet maar jou mind is mos maar so man, hoe se opgegroei het, you know. En so op ons mense se mindset, né? Ek het nou 'n week as my baie sê gewees, né? Ek het ook al voor 'n gesprek gehad al. Toe die Temple Boys, hulle almal gestaan na, né? Toe para hulle gaan optree in Saaro, net hulle gaan naweek, né? Ek was nou so welkom, arriveren, staffelen. Sien Gaan, ja. Oh, dat is nou, hè? Nou, oké, even ik ook, nee, even ik mezelf. Ik kon zien dat, maar zo welkom, weet je wel, ja? Wat zo even reden vind ik ga proberen voor hij. Slecht niet, dus dan, ik kan zeggen, oké, maar als je hij, even moest je, als je mij staan en allemaal gaan we aan in die bestaan zijn. Apart van dat, toen die comment section al zo. Dan is allemaal zoals jij, luister weer niet, je is klaar, of kijk wel, ik was er week, of dan het ook weer maar klein, zo, kijk wel, ik was er week, kijk wel, ik zeg maag, kijk je kleren, hoe je kleren een streekje, wat zo. Wat zou ze? Oh my. Alles bed. En ik heb me al bij de sleren voel.
Because we nog een, ons weet nie waar die highlight die gaan nie. Ons weet nie waar die hulle gaan het nie. Want hulle, ek ken hulle persoonlik nie. Maar wat man net aflees, hulle kom uit 'n goeie area uit, van die beste areas wat staan. Is ook op Cape Flats en hulle het 'n naam gemaak vir hulself, dat kom waar hulle is. Nationwide, net hier by ons hier nationwide. Ja, dit is dat travel wat ons of wat van hulle kan droom van om te travel of om te maak in die musiek of in die leden waar hulle beweeg. Dit is gedoen al. En ek dink 'n mate van die rede hoekom hulle bietjie afgekom het is die tipe uit wat hulle kry het, verstaan jy? En dan die level wat hulle op was, né? Hulle was amper soortgelyk op die level van die youngsters. Ek kyk hierdie condition waar byvoorbeeld die goed waar ook optree by die cricket events, soos niemand wat kom uit Springbokke. Niemand wat kom uit daai environment op high level het hulle soveel gemaak om haar te wees. Verleid wat alle musiek, oorstaal paraat. En ja, bij mij kan zeggen, zo goed als nog niet van toepasbaar. En dat is fijn, zoals je kan detectief krittelen op om whatsoever. Maar was je nodig was om wel alle dromen te stoppen. Staat ik dan, hij heeft wel een set-regie. En iemand wil die video maken op reply van die comment dat al eens uit dacht. Dus zeer, dan Arafil niet. Is dat week, neemt de week om te praten. En ik heb gepraat met Terry, Arafil en gepraat, dus zij ja, maar hulle vriende die kom so iets even die kan word. Ek anders dan ek maar wys op ek moet sien. En hy het so maar mentally aan so op mate was hulle gedemotiveerd dat en seker al die verlede die previous stap wat gesê was wat hulle ingedoen en hulle was. En tot vandag toe nou nog aanleidings wat op in hulle wat mal so hulle en hulle die begin man. Jy weet maar hulle kan nog as hulle die begin die TikTok trends en die kom rap goed hulle die begin en gevat aan next level toe. Probleem met ons is net, zodra ik simpel uit Jones kom, jullie doen jullie dan, ik doe mij dan. Nu gaan we één doen, we spelen over jou, kom bij mij. En zeggen, ja, laat ik afdoen, of jullie even uit Jones beter uit Jones verstaan. En nu krijg ik ons een hele toxic environment rondom dat. Ons kan komen is dus, allemaal kan avond, ik moest alle doen. Maar nu krijg ik nog andere mensen zeggen, nee, wij zitten aan mensen, jullie zitten aan mensen verstaan. Waar ons niet meer leren. Ze denken dat wij lachen of wat ons wat nooit een grap en ons kan mensen als elkaar afdrukken. En ons zit maar naar dat gaat ons maar zeggen maar zeggen maar ook dit afdrukken. Maar even een space waar ons beweegt, ons heeft niet meer mensen, nee, ons heeft niet mensen in hoge posities in die land. Nou in elk geval we kijken aan, we kijken en zeggen maar die posten kleding of wat is er zoals ik vorige keer, nee. En ik denk because wij, je kijkt naar equity. Top creators, top musieken, top rugbyspelers. Is dat ons is baie minder op ons een of twee. Nee, ons is niet een of twee. Dus kijk politiek, ons net voor Geiten na, ons net voor minister Vaden iedereen daar. En wat in ons kleine mensen, ons gaan voor alles laat op die plekken waar het sierste maakt, of goed wat ons weet, alles te doen, of alle wat kinderen van huis laat. Maar ons de andere mensen los zeggen, ons zijn maar ons één mensen gaan ons direct voor alle tik. Ons is net twee mensen die daar wonen. En zelf met Temple Boys, zelf met Youngster, ons net 3-4 artists waarvoor ze represent nationwide. En die way wat mensen gaan in die comment section is ziek, jullie is ziek. Ik zeg wat daar, jullie is ziek. Nee, jullie zijn ziek mensen. Om lijkt dat waar het zoveel maar achter de oort klaar niks. Jullie lijkt het, ooit met kan schiet en elkaar doodmaakt. Jullie lijkt dat. Dat is springen waar, jullie lijkt dat. En ze zijn heel erg ziek in de simikoos. Die Tempelbus kan een dag ziek al, joh, hulle moesten daar baie veel, maar ons mensen nog maken dag dat hulle niet kan. En hulle is baie veel. Hulle is nog steeds daar top of the world met ons. Weet nog ook groep boys in Afrika. Just because negative, I can tell you now, lots me mas again. As it van Temple Boys afhang, as het niet van niemand anders af. Niet van de producer af, niet van de music industry af, niet van die events van die fans af. Als het net van Temple Boys omzelf afhangt, of hulle klaar is of niet klaar is, als hulle niet klaar is. En Temple Boys is niet klaar met maas. Kijk, zoals je ook nog net gezegd, Temple Boys started this thing. Afrikaans ton. Muziek, verstaan je? Kijk, baie mensen zeggen, ons is gam, met bedrijf, verstaan je, ons kleerlingen. Of een zekere type of, call it as gam. Nou kom ik zeggen wat Temple Boys gemaakt. Temple Boys met massa kan die groep. Yes. Wat hulle gesê het as gaan.
Yes. Het hy wel op die map gebring. Laat jou white colors, om het so pronto te sê. En ek kan het so sê, because wij is al kwaad, en ek is al moeg al van die mense wat die tempel soveel dinge is aan my maas. Because it's a mindset wat ons, and just they say, a sickness mee bera. Temple Boys started this thing. Hulle het gekom met die kar. Ze het mense gekry wat opgekom het, so Tim Kenny's wat gekom het toe, daarna het ladies gehad wat ook begin sulke musiek maak. As jy by 'n show was kan jy getuig wat Temple Boy gekom het. My ma se kind, youngster CPT gaan ek gebruik as 'n voorbeeld, because why? Hy is my rolmodel en yes. As jy, my bro, and I will say this without any fear of contradiction. Soos Julius Malema sê, my ma se kind. Bring vir youngster CPT, but the biggest thing is, as 'n kleerling, hier vandag, en enige van die dorpe, sit hom in die sala onder, en dan bring sy vir Temple Boys, en jy sê Temple Boys, nie even staan, jy sê my boe, dan kyk jy waar toe gaan die mense naartoe. And that's what Temple Boys did, my ma se kind. Hulle het 'n oppressed groepie wat hulle gaan noem, op die map kom sit, so dat jou verkallers as wil ook nou gaan wees. Hulle wil ook nou, Medaiva, Australie, Meftoli, en ek wil eens meer sê, ek wil eens meer sê, die mense is hartseer vir dinge, because ek dink ons gaan vir Temple Boys disrespekteer om te sê die mense is hartseer. Hulle is hartseer, my maas, hulle is siek, hulle glo nie hulle selfie, they don't like to see young people, soos jy gesê het, wat iets goed doen, waarvan af kom hulle by van ganskietery af en hy goede, hulle is nou daar. They've created opportunities vir almal die colors hier, my maas se kind, om te kan doen wat hulle doen. But now we are hating them, because hulle is daar, and we are here. Loop jou gat op, en gaan doen dieselfde ding, my maas se kind. So doen mense die aard op julle, en kyk hier, en ek sal sê, my maas se kind, artists, wat nou nog op die bandwagon spring van wat Temple Boys wil afhaal, as net so deel van die sickness mee massacre. Because daar is die mense wat vir ons allemaal, my broer, wie so lekker is het, om te kan gaan. As ons na events toe gaan, ek sê, ek het altijd so sport mee was, as ek, vir Bubblegum se pa, ek is aan blij. Ons gaan nie op na Temple Boys nie. Want as Temple Boys al klaar is, dan kan jy maar toemaak, sluit, kwing, en dan kan jy maar spadda is toe lots. I've never in my life, since 2010, wat ek in die entertainment industry is my broer gesien, how a group kan mense bring by mekaar in hordes en hordes en hordes my maas ek in praat. As African wat een swak een kleur almal in die musiek. Hy was seker. So please tell me, wat hate jy? Sing hulle swak? No, they don't. Maak hulle frog music? We've seen dit is nie so nie. So, wat is dit? That's niks wat hy ladies doen nie. Die wat hy ladies doen, wat jy nie mee saamstem met jou ladies doen, en nog 10 keer erger ook nog miskien. Verstaan jy my maas? Dit gaan aan. Nee man, kyk die los, maak man, kyk. Nee bro, as hulle dit kan doen, met die artists, wat kan hulle nie met ons doen nie, bra. Verstaan jy my maas? And that's why artists moet staan vir mekaar, my bro. Hy mas die goed te maak, man, kwaad, and maybe I'm just angry, my bra, but my bro. Ek was baie sê kwaad, op met die goed te bra. Hoe kan dit net so oud dat julle weet is al wat ons het? Daar is ons. Al wat het, my bro. Ja, hulle is al wat ons het. Hy is ons future, my bro, nou wil jy ons future net so. Boom. Wat Temple Boys weg? Gee vir ons, vir wie gaan hulle vir ons gee? Ja. Om vir ons te raak dan maar sê. Wie gaan vir ons gee? En ek het praat van hy my broer. Ek het gesien vir iemand wanneer gevra, kyk jy maak die tempel nog musiek. Toe sê die mense maar ja nee, hulle maak musiek. Lyk my het vat aan het mentally my massacre, and we cannot not stand and kyk. And if we have a platform, my massacre jy defend hy massacre is my massacre. They are there. Jy was nog die best Springbok game, daar perform nie, hulle het. Nie om te breek nie, because why the Minister of Culture and Sport seen this thing. En waar jy al sien ministers voorheen, kon sien ons kleerling ladies se talente raak. Daar het hulle vir ons gesien. Verstaan jy? So, my bro, jy is hard, ek gaan nie sê as hard sien, ek wil nie meer disrespekteer nie, want jy sê hard sien nie, my bro, jy moet aan jouself hard werk op een bro. And people can hate me lots. Kegi, I don't care, bro. Daar weer waar my maas, ek ons kan nie wat jy like so nie, bro.
public opinion. Ik wil daarover vallen. Ik wil daarover leren. Ik wil leren dat ik in public opinion slim aan het. Ik wil dat iets van wat die public say of van een persoon in. Ik wil daarover vallen. Voor klaar was ik bij de artist op, nee. Zo klein beetje Messi. Zo klein beetje Messi raak. De rap, nee. Als ik rap maar hey, beste. Net ook als situatie erop bereikt, nee. Alle reden ook om ik op paraat. Ik wil niet, ik heb te wat die promoten als je even is, net. Iets om ons mensen een beetje rustig om te horen, om te educeren. Nee. Oké, kom ik noem die mensen namen, doe ik niet. Oors doe je als vrienden van Jones. Ik heb als eerst enemies. Zo we elkaar als strijden of er iets van gaat. Nou, snel wat je, als ik hang ik post foto's aan, maar nog steeds original right. Moet ik type way voor jou. Wat is samen met enemies aan? Zoals een hoe type way? Maar ik nog vroeger zoals nee, gastig. Ik ga maar gastig. Ik word je zit op mijn enemy. Bij de enemy. Oors voor een. Maar je doet ook voor een. Verstaan ze? Maar nou is het niet, dat is dan nog vroeg in de gastig. Dan zei als een point. Kijk, ik heb een opinie gehad, maar ik ga checken dat solid op dat, verstaan je? Because my opinie was back in the day dat, als ik een Jay Parase is, verstaan je? En zij is mijn enemy, hoe gaan ze uit? Verstaan je? Because wij nou praten nonsense bij jou, verstaan je? So it shouldn't be like that. But, ik is nou op een journey van critical thinking. Okay. Come on. Verstaan je me, mensen? En zo, ik kan niet veel zeggen. What if lots? En ik ga voor antwoorden een example. Nee? What if? Because je krijgt sommige friendships wat zo is. Verstaan je? Ik en jij zouden niet met elkaar. Nee. Verstaan je? But ik en hij kennen elkaar. Of het elkaar komt meet. En jullie twee zoeken praten wat ook al elkaar kennen. Do you see? So, ik kan niet van jou verwachten met mensen, just because why ik kan zeggen niet van elkaar, jij moet ook nou die dingen zeggen. En jullie zo best praten, en dan begin mijn dag, I should never feel entitled dat jij moet mijn innachte praten zien. Verstaan je? Maar het komt bij die type van friendship wat je heeft met mensen. Als ik en jij best praten, we know each other. Verstaan je? Zoals die. En nou komt mijn enemy raak dan vrienden nou met jou. Wetende. Dat ik en zelfs enemies, hoe kom ik dan als je dan nou daar, verstaan je? Zo dat is verschillende angles van het, verstaan je? Zo. Kom ik zelf zo voor, hè? Lang voor en die speler dat nou was, content creation, hè? Maar als iemand ook video's, ik maak video's. En ik heb nog iets doen in viering, verstaan? Maar nog maar heel veel video's hebben. Ga je nog steeds vijf met IS. We zijn niet van een vriend, maar nou maak je dat content samen. Weet je, als je op een goede voet hebt, lijkt je elkaar nog niet, maar nou gaan we nog steeds in een video maken. Ja, kijk, die type friendship wat je leed met mensen, zie je, ga ik naar WC met mensen. Zo, het hangt maar zeker maar af van die friendships wat je leed, man. Maar ik zal niet zeggen, als je focus content is. Misschien is het, ik weet veel mensen, jij spelen nog lang. Stel jij als jij een vriendin van jou kwaad is of jij een vriendin als vriendin en hij vriendin als vriendin samen met een van jou, hoe ga jij over? Vrouw mensen. Ik weet die vriendin. Heb je het niet? Because ik heb een goede example, yes, waar van mijn vrienden, of niet vrienden, nee, een vriend van mij moet amper zoveel halfweg stiekem om te wijzen ja, samen met mij uit, because wij aan een braadje mag ik zien. Maar dat is verkeerd. Maar ik verstaan het. En dat is hoe ik zeg, de critical thought. Ik verstaan die lots, because why? Ik kan juist praten van klein staf. Alle is ook praten van klein staf. Somewhere there was a quarrel, we are enemies now. So, ik kan niet verwachten van om te denken zien. But if ik en jij is een lange baan, verstaan ik, zij blij niet bij. Jij weet die wanneer ik en zij wat elkaar gedaan zitten. En ik weet niet eens, dat is vrienden ook. Verstaan, nou zeg je ook in dag, kijk, die mos, jong, ik hou niet van hij ding niet.
Die dinge so. Grote. En julle is baie praat lankal, verstaan jy? So ek kan op 'n manier daarvan jou verstaan. Verstaan jy? Maar as ek en James nou praat as nou al vir jare en jy weet al die is my enemy die ding. Sorry. Maar as praat met enemies. Maar en verstaan jy? Dan wat loop maar se video's met daar? There's no respect me maar because was ek en jy praat as dis ons brand nie maar verstaan jy? Because wat kan jy maak deur op 'n klomp aan nonsense. So papa en my dag the maturity of your relationships and we should always accommodate healthy relationships and less entitled for yourself. Dink aan jou mede vriend ook. What relationship do they have also? En hy En as jy jou sentiment jy vloek is Op jy die einde van die dag nie. Ek is 'n peacekeeper. yeah, but set yourself in a situation. mas iemand paraat nie vir die podcast jy paraat die wêreld is reg. Ja, precies. Jy is aan die een se Peace out. peacekeeper. No, but honestly, be as mature about it as ek As hy jou met jou antwoord. as ek weet ek kan jou trust, by all means go. Maar as ek sien daar's flags en ek sit 'n boundary daar en jy respekteer dit nie. Maar jy as 'n vriend ook my ma se kind. Wat 'n vriend het jy aan hom met jou vriend se enemy te loop staan en verstaan jy gaan dinge so because wat jy create dan ook klaar nog wrywing ook tussen die friendship wat jy het ook. Maar op 'n my dag different angles my ma se kind. In different maturities en hoe jy dit sien ook. En ek dink as jy kwaad gaan raak is my ding van you know what I'm entitled jy moet my nou vriend wees alleen. Jy mag nie vriend. Ek kan nie so nie. En it can be Last but not least, mas u as jy moet kies. Jy vergeet die verlede en jy weet alles van die toekoms wat nog gaan gebeur. Of ek kies jy wil die verlede vergeet. Jy wil weer die toekoms sien. Wat sal jy kies? Nee, ek strek my na dinge wat voor is. Ek is Dink, niks met die dink. past te doen. I'm Kyk, stretching. en lots en as ja. Wat doen? Ja. Ek kan nie laat die past weer terug nie. Nee? As ek kies was jy of as jy moet kies, jy vergeet die verlede en dan kan jy weet die alles gebeur nog wat nog gaan gebeur vorentoe. En het sê nie, ek gaan goed wees voor en toe. Maar ek het mos nou 'n lot of wisdom nou hier gekry. So ek gaan beter choices maak. I'm going forward. So jy wil Maar jy gaan nie wisdom dan het, want jy alles hy goed vergeet. There we die go, wisdom there vergeet. we go. So one day. There we go. Yeah. Sê maar, dit is maar die vraag is dit. Kom ons sê gou in grade 1 terms. Was ie. Nou, boom, hy kom soos Will Smith in 'n alien movie. Ja. Hy ding en Oh, wat jy Men in Black. Oh. you hele you have no dan as 'n record of jou verlede nie is net goed as jy weet ver gaan die future gebeur vat jy net kies jy. Ja. Ek kan net aan mekaar oorbegin, yes. Wat is Future. the future? Why? Van die future moet altyd beter is as jou past. Maar wie sê dat gaan beter wees? Daai is Hoe die kan dit ding. nie? Ons evolve as humans en Yes, maar wie sê jou future we don't even know what gebeur in die future nie. Ja, eintlik op 'n Mars. Jy het reeds gesien hulle het vir Saldana approve vir die research vir Mars. Maar los as ek vir jou moet antwoord met Mars kind, ek sal Ek gaan op die eerste en plek. ek gaan antwoord based on experience. In my experience. Sal jy verlede wil vergeet? Ek sal kies om nie te weet wat in die future gebeur nie. Okay. Because my master kind. Ek weet dan ook klaar eens wat gaan gebeur in my future nie. The only thing I have is my verlede, my master. Los die feit dinge is nou hier. The only thing I have that I carry with me now is my verlede. Uit van my wisdom, maar soos jy gesê het, van jou wisdom, my alles gegee tot nou toe. Die future. Ek weet eens wat soos jy gamble met jouself. Jy weet eens gaan dit 'n goeie ding is. Nou kry jy, alright, jy het nou jou verlede afgeskrap. Nou kry jy die nuus dat alright, in jou future jy freak môre. Verstaan jy? Nee man. Dan wat jy jou laaste dag eindig met hy. Verstaan jy? You don't jy weet al klaar nie wat gaan gebeur nie. So I'd rather have the bad experiences, the good experiences wat vir my nou gemaak het, nie maar sê ek. Okay, nee, is reg. Los daai laat die Here homself uitweg daar. So Let the future be unpredictable. I don't want gamble in my bra. I do not gamble
niet eens met een fireboppie. Waarbij één keer wat ik moest willen zeggen, wat ik getraaid december maand, met 50 rand bij de Hollywood Beds. En net zo gepatted. Van die 20 rand vouchers. Blue vouchers. Die blue vouchers, ja. Maar, ik ben me second. ook niet dat een interessante vraag om je graag. Je wil verleden maar geen dingen, denk ik toe kan zien. Verleden, met maar second. Kan zeggen. Guys. Episode 37 guys, né? Aí we maken praat podcast. Nice. Nee, maar dat is mijn Sundance. Dat is episode 27, you know what I'm saying? Ja, guys, né? So, nice episode. Ja. Lekker lang geweest, dus gewoon ministrant daar, was er terug voor die podcast. So, maar niet vergeten, subscribe bij ons YouTube, né? YouTube, Facebook en TikTok, alsjeblieft. Maar als je een TikTok-account van mij hebt, maar je luistert van mij, né? Oh, ik zeg met die account, hè? TikTok-account. Dat is bij ons wel awesome. Zo, als je niet Edmund daar, hè? Ik is de administrator. Zij is jouw Edmund. Die hele Edmund, hoe was je niet wie jouw Edmund maken? Waar was je aanvangen? Hoe zit al getrekt? Zet maar een private account, man. Op haar account. In die man die Anna, bij mijn inbox. Nee, lijkt me als bij jongen, alle chat zo bij dingen zijn. Hij was wel zien wat hij Chat weer op die vermaken praat, zo dingen. Met die jongens.